Israel le Hamas in beina kal zela Israel chuan asipei te achan ve zela nimin khan combat engineering corps samie Eliyahu Benjamin El Makayes chu in beina athi thu tarlan ani a phubala a thapui an tho achangin Israel sipai somthum pali an thi na ni in October ni sari an buai atangin Israel sipai zathum somnga pahni an thi na anita a October ni sari a mi pui tha an ni laya Israelin aman Hamas elite nukba forsa Firfiak pakhat chuan shinbet zo na chang tu te hna Israel nau pangtu chu tha tur thupek an don thu asoi ni in Haaretz chuan atarlang achan chu an lo thang lian anga Israel sipai an lo ni anga kan mil ma mai turan ni anti Hamas Firfiak te hi an lo rap thak tak zeta Taliban li ISIS te nen pon an danglam chuang om lave Hamas hovin Israel an thon thut chum khan nuna pui soilo pot thlar lavin Israel chunga hleiluak takin an che ni kha tun thlengin an kuta Israel mi an man te an la umbok ani kha Israel Defense Force IDF chuan ni lai khan Gaza Hamas tunnel za som thumlu na te chu an ti chian ni in an soya Israel Defense Force combat engineer te an chena hle ni in an soya tuna hian Gaza a Hamas Firfiak infrastructure ti chiat a phaulan tumen ma an la meka Lever tunnel po an machopa tunnel chunga tuile oxygen da khomna lo chuan leinoya Hamas Firfiak te hian tombuk le ra rel na neya in song he viau an tumti ati chiang hle ni in an soye heti lai hian report tharberin atarlan danin Israelin Hamas ho an buzola achin let veka beipui thlak na kalmek chu an Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan in ka hai ceasefire chu alarem tilawni in report ani a UN le ram lian then khatten nunaw le poisoi lo ten an tor na lam ngai to in ka hai hi nei turin rotna an lo siam to china ma se ha aya ha ti wong tlat thin tu Israel chuan chol mai ala tum ho lo United Kingdom Foreign Commonwealth and Development Office chuan thu chwa siamen cleverly chuan thole ni khan Saudi Arabia athlenga Gaza le Israel Middle East buai na chuak chin feldan tur zonga diplomatic malak na kalpui ma aladon ni in ansoya cleverly hian Middle East atanga foreign minister te akom dona zawzo ka ven himna lam kalpui dan tur te po an buai pui don bokani Israel hian Gaza Hamas Firfiak te chunga beipui athak mek lai hian obbe atum mayangem ti hi mitam tak ngai dan ti phir tu ani a US palai Anthony Blinken chuan in dawa top nuwa Gaza le West Bank om dan tur alo dop cham chi a he thila hian Israel le US ngai dan po appear chho thei bok Blinken chuan Gaza le West Bank sorsiam aphota chumi tur chuan malakani ati Israel sipai te le Hamas Firfiak te chu Gaza City a hnai set sota anin beini in ansoya civil mi sang tam tak chu nimin khan khothlang lama an tlan chia ani in ansoi Israel sipai te chuan Gaza City Hamas kul puilian ber le tuipui kama kho puilian ber Gaza City chungril lama ma an son thu an soya Islamist pol chuan an fighter 10 boina na satak an tok ni in an soibok Hamas arm wing chuan nimin khan video an ti chhuaka Gaza City a building chu bom manga noi chiatani a in beina na satak a chhuak ni in an soi Israel sipai thupuang tu Rear Admiral Daniel Hagari chuan nimin khan ti via briefing anaya Gaza marlam chu Hamas thunun na ata azalenta a mi sangtam takin khothlang lam an pan to ani ati a Rear Admiral Daniel Hagari chuan Gaza Strip marlam atanga khothlang lama Gaza mi singa vel anin son kan mu a anin son chan chu marchak lama Hamasin thunun na a hlo to ti an sha thiam wangani ati marchak lampo Israel hian an la chhozel ni in report ani Syria marlam de erzor biala Iran Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC le Iran thlop sipai ten an ron bai thin na changlet US chan ni zan khan a changlet ni in an soi CENTCOM chuan Iraq le Syria a US mi te bai ani hnu a US Central Command sipai te chuan Syria a Iran Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC le akai hnoi polte manchin facility chu thlona mangin an beyani ati a kanmi puite hi bei pui thak na a mo phurtu telaka hum him turin atul angin ma kan la anga kan du hun le hmuna kan chang le tang anti US Secretary of Defense
Lloyd Austin chuan he be pui thak na hi US F-15 pahni in an be ni in asoya ral thuam da khom na mun chu be ani thu asoi he precision self defense strike hi IRGC Quds Force Fleet 10 Iraq le Syria a US sipai te be na sang chan let na ani a president hian US sipai te himna aya ngai poimo zok anei lawa nimina malak na hi chiang taka soi turin asia tirani ati United States chuan amale amile sate ahum himdon ti asoi ti in Austin chuan asoi United States chuan kan mi te le kan facility te hum himna atana atul anga malak lian tham kalpui chhauzel turin kan injinga he thil hi ngai lo se kan ti hle US sipai te chuan Iraq le Syria a counter ISIS mission an kalpui chunjom zel donani ati a news outlet chuan thlo theina manga be pui thak na hian thina le hliam tuar anom thu le Deir Ezor military airport bula mun pakhat be ani thu an chwa twal chung news site Naher media chuan be pui thak na hian Iran thlop Firfiak som emotal chu thi emo hliam tuar an arin thu an soibok airstrike nei ani hnu loka Iraka Iran thlop military te chuan US sipai te omna Iraq marlama Harir airbase a drone pahni an kap ni in an soi October tha a Hamas le Israel in dauna a chwa nu kar engemoza chung khan hebiala Iran thlop sipai te chuan US sipai te hi an beina sa hle ani nizan khan Iran thlop Houthi militia chuan Yemen tuipui kama US MQ-9 Reaper drone na an kap thani in an soi US official ming tarlan lo te chuan US media engemozat ne na he report hi an confirm ni in an soi ole indona hi Hamas Firfiak te chau chwa kan ti theyang Israel lain adu tok mai thei talawa a break a thlo du der talo asangoi zon pui US la in Israel mundanga changa be na om thei la ka ta chan him tumin avir cheng taboka he indona hian indona lian zok large scale indona ashing chhuak mayang ti hlo om takanita heti lai hian Israel Defense Force Nahal Infantry Brigade sipai te chuan darkar som chungzet indona an nei nu a Jabaliya chimlama Hamas kulpui outpost som pasari tia shiat chu anlani in ansoya Israel Defense Force sipai te hian Hamas le Islamic Jihad operative te chu boruak le leilama na satakin anbeini in ansoya Israel Defense Force te hian Hamas Firfiak som pahni chuang an thi ni in ansoya Hamas tana mun poimo tak le outpost som pasari anbeini in antar langbok Israel Hamas war Israel sipai ten Gaza City kholaili an lut thleng to November ni kwa chang ni som ni pathum Israel sipai te chuan Hamas lakabai pui an thlak na kalzela Gaza City kholaili an lut thleng to ni in Israel Defense Minister Yoav Gallant chuan thole ni zan khan asoye Minister chuan Israel Defense Force sipai te chuan marlam le chimlama changin khopui chung hi an lut ani ati Israel chuan Gaza City hi Hamas Firfiak te chet lak na mun pui bera angaya Gaza Stripa Hamas ro real net chu ti top nge tumani indona top nuwa Israel chuan Gaza security chu avil zui zel dona Israel ti na tumte chu noi bo zel an ni ang ati Israel Defense Force Southern Command Commanding Officer Major General Yoran Finkelman chuan kumtam tak nuwa avoi khatna atan Israel Defense Force chuan Gaza khopui laili laya lutin Firfiak te mun pui an beidon ti asoi ve bok indo thlo theina mangin Israel sipai te hian Hamas ho mun rang an la bei chun som reng boka nimin khan Gaza a Hamas ral thuam siam to poimo tak ma sen Abu Zinale Hamas mi le sa engemozat chu airstrike an neina an thi ni in an soye resolution chungchanga UNSC an lalung ral theilo Israel Hamas indona chu thakhat atling to a heti chung hian he indona thlengmek chungchanga United Nations Security Council chu resolution chungchanga an le in lungrual theilo thochan ni khan Israel Hamas war chungchanga resolution chu member ten darkar ni chuang an soi hole US chuan indona thlengmek twar tu te chhomdol le chanpuina hun siama chol lok humanitarian pause siam turin adua masi council member dang te chuan in ka hai puan humanitarian ceasefire siam turin an phut thung he wang hian pause le ceasefire ti chungchanga member te hi an lungral theilawa resolution po an pass theile talawani US a si peilong lian dang
US Palestinian thlop tu te chu thotan ni khan Washington state ta Tacoma port ta pungkhomin Israel ta na thon tur ral thuam phur tu nia anshiat sipai long lian chu dan antuma pungkhom te chuan he longa ral thuam phur te chu Israel ne na pe ka ni chuan Gaza Strip a bei mek na amang ngei do nia an ngei thu an soya US foreign policy le US in Israel ta na funding asiam te chu ennon an du thu an soi longlian hian Israel ne naral thuam thon tur aphurem ti ero Firfiak anilo heti lai hian Pentagon thu puang tu Jeff Jorgensen chuan long hi US military cargo puitu tur zo kani ti asoya aba kero asoi chiang du lo thung Israel Prime Minister in ka ha ya pumlo nimin niriat November sang ni somni pathum khan Israel sipai te chuan Gaza City a tangkhang Palestinian me puite sahim nan kal chwa hun ahonga mi singa la in Gaza chimlam an pan he hian Gaza City chu Hamasin athunun theito lauti a entir ti Israel sipai thupang tu chuan asoi no pan laya thon thu sia ta kan lo siat Israel fa te ai gupta rama kumzali le somthum anom nu a zan khathil thu ai gupta mi te fatir thi zana Israel fa te mi noi ruklai mai ai gupta rama tangin lelpa chuan rai chuak ta feka ti ziak lam lam te ril ruwa alo lang rum rum mai ni lai ni niriat November sang ni somni pathum khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hamas mission som pani chwa theina turin inka haini thum aum don ti thu thang kha thuleng wak mai mai bom ak thu mai mai ani e ati Gaza Health Ministry chuan Palestinian mithiza chu singkhat zanga antling to a thizinga sangli zathum chu no pang anni ati BBC International editor Jeremy Bowen chu Israel sipaiten Gazaram chung mun pakhat khoram to ha anshwaya building pakhata no pangmut na pindan hnuaya Hamas horal thuam siam na factory an enpuya aton shiat minute khat le second somnga panga o video hi BBC website ta in thein a heti lai hian America in do thlo na thel khen F-15S pani chuan Syria ram chunga Iran sipai Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC hnuaya Quds Force in an thlop sipai pol pakhat ral thuam che khol na mun pui a phin dara mi pakwa an thi US Defense Secretary Lloyd Austin chuan Iran thlop Syria rama sipai pol hian October ni som pasari atang khan Iraq le Syria rama America sipai te mun pui then khat chu drone le rocket in voisom li lai an bei to a mani inven nan Syria rama sipai pol na hi bitum ta ani thu asoya Iraq rama hian America sipai sangni zanga le Syria rama zakwa an la cham bang ani kumsang ni sompali tanga Yemen ram mun zau taka thunei na chang helpol chak tak Iran thlop bok da Houthis chuan an ram wan sanga aru karala ram en thli thlai mek America drone MQ9 an ka thlak thu an puanga America pu in drone MQ9 ka thlak ani thu hi a phalo Houthis helpol hi Iran sarkar sumle pairing bok an ni MQ9 drone te hi fit singa laya sanga KM sang khazasari laya hla thlok phathayan ni a mil maram en thlak na atan an chhor tangkai hle a bom an pai tir thei boka an du na zon taka bom an thlak tir thei bokani drone chu remote control a thunun thei thlona te takte ani bera Russia le Ukraine rama te chuan an chelek fu Lebanon rama pol chak tak sipai tam tak nai Israel mil mani bok Hezbollah pol ho tu Sayyid Hassan Nasrallah chuan karma sazer top ni khan America awawa US in dolong lian pani khalo film khur lero se ati US in dolong lian in do thona phur pani USS Eisenhower Carrier Strike Group le USS Fort Carrier te hian Mediterranean tuipuya tang chuan Lebanon rama Hezbollah hi aka phatlata anni tan chuan mutmo nar mu a nei na tham atling ve bokani Hezbollah hian Russia ram in dolong ka na Yakhon missile KM zathum ka fu chat chat thei an kolve ranani Hezbollah deputy commander Sheikh Naim Qasem chuan Israel thilti dan hi arab thak le a indona mei pui hian ram dang akang kai palang ti hlo thon takani a akan kai vek vek chuan tuma in an thel mai thei to lawang ti in BBC palai ashil United Nations Secretary General Antonio Guterres chuan Israel thilti asoi sel le a poi soi lo mi pui le nu naw hetiang za thi na hian
thil dik lo rap thlak tak chu a om ti alan tir chiang ani ati familia lal tran sanga lunglei November ni kwa sang ni somni pathum